بله تماشاوان هجا بهر جم برپرسیار را گاندن علاقه شنگاله مامستا ادریس زوزانی مربه مامستا ادریس موید جمره بحثا پاگاکل شنگاله چاوا خلکی استقلال دکه بله زور سپاس بوی آرک تیوی بو میوانتین هجا سپاس کم کو هم میواکرنه وی پروگرامی که کو problema ma pekekera duru dirêja nebûye roja ku didu şengal PKK şengal ji xwe re kiriye qada milmilanî hem bi hesabê siyasî Kurdistanê re û hem jî ji bo meseleka ticareteka naşerî li wê derê Daişê re حکومتا سوریه را بان قاچاقچی دورê re dike yani rastî jî ev cihê şermezariyê em vê çendê şermezar dikin bû yê çend sal xelkê me bêsever bûye xelkê me aciz bûye nebû PKK vê bîne serê xelkê me yani divî bû zirûfê xelkekî jî li ber çavdeyne rewşa xelkê me niha gelekî bi zehmet e PKK ew rewş istiqlal kiriye û ketiye şingalê de bi rastî jî gelekî cara ji me îna zimane û heva بنی و نگرشم سر پروگرام ولی هوا جی زانن یکو پروگرام و دا ماده بوی پکه هیچ استراتژی که سیاسی دوره ده نینه تنی آرمانجا یا پکه جیب جی کرنا اجندایت سیاسی ان درکیه و ایران و حشد شعبی و احزاب شیعیه العراقیه دما PKK شر خو و دگوهزا نوا شنگاله شر خو ترکیه را و دگوهزا نوا شنگاله چم مترسیل سر شنگاله درست دکه چما PKK کنکی شرب ترکیه را کری هاتانو و دگوهزا قادا شنگاله PKK یک فشك برو جيش تركيا نتقانديا هنگا داعش جو كريا سر شنغالي وهتا بيغا بيجي هتا كون بيغا بيجن شر بغاسيا نوا شنغالي شنغال نجي قادا شري PKK تركيا ربكوها ديار بكر هي باطمان هي ميردين هي حرج هكي قاداويا سياسيه قاداويا يا لشكريش هي بر كرم تهنوي دري ويدمي ده وقت بهداك وقت حكومه حريمه كردستان وقتی سیاست مدار کردستانی پشتوانی سیاست آوان نکن هنگی که او کارم بیشن والله حکومت حریمی یا جی هداك یا جی هر حسب کادی الدجی یا القارش مرابور ده ام دجات یا کسکی نکن دجات یا احزاب سیاسی کردی نکن و پارتی دموکراتی کردستان لی ام تعدی و ظلماتش سرخوش قبول نکن یعنی PKK زورداری که الخلق مکد نوا شنگال ده PKK ناهل شنگال آرام به PKK ناهل خلق مبگر سر جوار خو اوج مره بو جی گمانیه یعنی براستی جی راستا بری بگاوه جی مدگو اگر هی آتوز باورتم از کاما تالیا گوتارا میوانه ته خبر دال سر کوبان یعنی ما افمنت سر هی کدونینا یعنی پشمرگه هر کوبان رزگار بکه یا پشمرگه هر دیاربکر شریف برای خو کردره بکه و شتکی زور نورماله اما وقتی ایرو که PKK بیت شنگاله ببه آستنگیج نبونا استقرارا یا خارج بوی نبونا آرامیت شنگاله ده اف بو جی گمانه نوها هر کردکی خدا موقف را اف بو جی گمانه آیا PKK چت خوازه شنگال نقاداوی سیاسیه شنگال نقاداوی لشکریه قاداوی لشکری خویا و آشکرایا خلک شنگال دفاع هل بجارتن بداوی ده گلکی براشکاوی گلکی برونی جوابا PKK ده گوت PKK کم کت خوازه يعني نزانم مامستا ادريس نها روشا شنغالي هر دم ودمك بالفرن شرين تركيا باروغهن چقدارن PKK ارماشت كدوردا ام بجن دمك و PKK شنغال گهاندي في استي دما نهادا خلق شنغالي رجعت اشخاص درب دربونه بسدما PKK يا دويجي PKK ريغريه لچجورا پروژه که خدمت شنگالت کت کی
بله بێگومان باندۆرا سیاسەتا پەکێکی لەسەر خەڵکێمە gelekî zor e gizdaryanî spasî ve berêz Fatih Alî Koyîna ziman ev ecendayê hanê pekekê îroke li Şingalê de cîbecî dikin ne berjewendiya Kurda de ye, ne berjewendiya milletê me de, ne berjewendiya xelkê Şingalê de ye. Yek eger tu bê tu berawerd bikî şerê ku داعش فرض كده سر خلقي ما يجي او هيرشا يا داعش يعني سر خلقي ما بحزار خلقي ما در بدر بونه يروكا عيني اجندا بككت ودرت شوبينا نهلك وفجر سرجيو يروكا داعش نما الدفري دا اري وقت داعش نما بتل دفري خلقي بيست فجر تسرجيو واري خو اگر بيتو وشنغال ويراج بتن خلقي يا اماده وغاوي هر سرجيو واري خو بن چادره كده سر معلوم ملكي خو بمینه جێرە خۆشترە gelekî ku li jêr çadrekê bel dewr û berên dohokê rast e dohokê jî ciyê wan e warê wan e lê ev henê ev ciyê wan bixwe ye ciyê bav û kalê wan e PKK bûye egerê wê çendê ku ev xelkê nikare vekete ser ciyê xwe heta niha nekin jî perî niha jî me gelek cara meanê ziman heta niha zêdeyî 2800 کسی زاروکی کو نفام امریوان نگه 18 سالی پکه که باوشی دای بابا رواندنا برن القندیلی و نظام کی دری و کی دری درس خراب شانی و اندی که تجوی گره حتانه که اوا چندین فرمانده خوی کو خلق شنگاله نه پکه که واب خود ده کشتینت شنگاله ده به خمتی کو نکامی دناورا خلق شنگاله دناورا حکومت هرما کردستان ده درست بتن گلو آیا پکه نبینه یعنی ایرو که سرکردات یا کردستانی ایرو که جناب سروک بارزانی نه هم تنی العراق ده نه هم تنی کردستانی بلکو سر آسته کی ناف دولتی بویا رمزک بویا سنبلک جه